Swing Pineda and family, Luciana Capili and family, Santos family, Edward Timog and family,
in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Ginoo, mamalagwanak ang datang at ikapaybalam. Bangketa ring manalig king kayapan mo, mi pamatula na la king panyatang mo. Igang Diyos ang mabibiyempong magari kaganing pa, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alangando. Amen. Pamamasang ibot, king kadwa ng libro Samuel. Kabud mi panatagyang manoknangan, ni David king baleno, at inginu pigkalubananing kapaynawan, karing kasalang na, ang makapadurot kayo. Ing ari nga ng sinabi king propeta Nathan, lawan mo, makatuknang kuking bali, agewa ka ring dutong asedro. Kabang ingkabaning Diyos, makapanuknangan niya, king metong atorda. Inatan nga na king ari, sulong at daptan mo ing sablang babalakan mo, pablasang ingin mo, manatili yakeka. Dapat kanita mo ring bengito, ingamano ning ginumiras kang Natan. Munta ka, king talasuyo kong i-David, at sabyan mo kayo. Antikeni ing sasabyaning Ginu. Ika ing babalak ni talakad para kanako, metong api bale-bale api tuknangan ko. Kinuwara ka king pastulan, king pamagpastol mo karing tupa, ban mamuntukan king Israel abalen ko. Minantabe ko keko karing sablang pamaglakad mo. Pinuksa ko ring kasalang mong sasabat keko. Di nandakang kabantugan, akatumbas ning kabantugan, ning pe kabantug dini ketiking labwad. Pagkaluban kayong metong alugal, ing balen kong Israel. Karing ke patatagan, bayang makasahot karing, at era na ligaligan kapilanman. Ni era ne lupigan paring mga rok at tao, anti mo kanitang minuna. Kanitang tinudukong ukom, ay manibala king balen kong Israel. Dinan ko lang kapaynawan, karing sablarang kasalang. Inginu gawa na kang maula,
ing Ginoo ene pabren mapatlod ing dinastiya mo. At potang miras na ing aldo mo, at painawan ako, kambera ding pipumpunan mo, palto kong metong apalipi mo, metong ape kasuli ning katawan mo, at gawan kayong matatag ing kayariano. Maging metong kong tata kayo, at iyo maging metong yang penganak ko. Ing dinastiya mo, at ing pamag-ari mo, manatiling matatag kapilanman king arapan ko. At ing trono mo, manatili ang matatag, alang kapupusan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, salamat, salamat kego Dios, ding amanu, ding damina, Alleluia, Alleluia. Dalita pakibat, idalit ko kapilanman, idalit ko kayapanan ng Ginoo, idalit ko kapilanman, idalit ko kayapanan ng Ginoo. Makyabetangan po king pamagkanta. Idalit ko kapilanman, idalit ko kayapanan ng Ginoo. Idalit ko kapilanman, idalit ko kayapanan ng Ginoo. Idalit ko kapilanman, idalit ko kayapanan. Idalit ko kapilanman, idalit ko kayapanan ng Ginoo. Idalit ko kapilanman, O Ginoo, ing matibe lugod mo. Ipamalita ko karing sablang dayi ing katapatan mo. Ipasyag kong mitmong katiyakan, o alanganga, king lugod mo, lelangan ming banwa. Dapot ing katapatan mo, may gitatibe kesa kaniti. Itamongan po. Idalit ko kapilanman, idalit ko kayapanan ng Ginoo. Idalit ko kapilanman, idalit ko kayapanan ng Ginoo. Ginawa kaming metong akasunduan, ikami nga duwa ning pinili ko. Simpa ko kang David, alipan ko. Papanatilyan kaya kapilanman ing lahi mo. At itadagda kang metong nga trono, amiral karing sablang dayi. Idalit ko kapilanman, idalit ko kayapanan ng Ginoo. Idalit ko kapilanman, idalit ko kayapanan ng Ginoo. Nga nang mawas ka na ako, ikay ngigpa ko. O Diyos, ikay ing bundok ako taning kaligtasan ko. Ing lugod ko kaya papanatilyan kong alang likat at ing kasunduan mi mandatilaya. Idalit ko kapilanman, idalit ko kayapanan ng Ginoo. Idalit ko kapilanman, idalit ko kayapanan ng Ginoo. Itamongan po. Idalit ko kapilanman, idalit ko kayapanan ng Ginoo. Idalit ko kapilanman, idalit ko kayapanan ng Ginoo.
Karangalantaya po ing mayap a balita. O maslaga alaya, linang ningalang hanggang sala, aldoning hustisya, datang nako at sunlag ka karing may bating, king dalumdum ning kamatayan. Inggino man tabiyak kayo. At Pamasakin maya pabalita, agpangkang sanukas. Ligaya ke kaoginu. Isa karya si tatang ng Juan, migat mo niya king banal na espiritu, at gingkasyang propesiya ay antikeni. Mi puri ang Gino, ing Diyos ng Israel, pablasang dinalo ne at tinimawa ning balena, at pepalto ne busal tamo ing metong masikan na tagapagligtas, metong palipi ng David ay alipana. Anti mo ing pengako na kanita pang minunang panahon, king kapamilatan daring banala propeta. King ikabos na katamo ka ring sablang kasalang, at king upaya daring sablang masama kaya katamo. King yay pakit na itang pakakalulong mi pangako ka ring pipumpunan tamo, at ganakaning banal akasunduan. Sinumpaya kang Abraham ay igpatamo, simpana king iligtas na katamo ka ring kasalang tamo. Banking alang takot, asiwan tayong mipnong kabanalan, ampon katuliran, king arapana, karing sablang aldo ning biye tamo. Ikaya na ako mayaws ng propeta ning kakatas-katasan. Pablasang magpasimunaya king arapaning Gino, ban isadyaming dalan para kaya. Banting upayang ituro mo king balena, ing ila miligtas la king kapamilataning pamamatawad na, karing kasalanan da. Uling maragul ampon mayubo yung pakalulo ning Gino. Dalawa na katamo ning maslag ng aldo, iba't king katas-katasan na banwa, at sunlagya karetang mabibiyeking karalumduma ng alino ning kamatayan. Ban ituntunala ring bitista mo, king dalaning kapayapan. Ing maya pabalita ning Mi puri, mi puri, mi puri kao Tinggal manumo niyang nila, Alleluia, Alleluia. Ganiti pong tauli ng Aldo, ning kikatamong pamagsimbang ganing Aldo o Misa de Gallo. Palakpakan tayo pa ang Gino. Good morning to everybody. Maya payabak po, karing sablan. At uling tauli na pong Aldo, ning kikatang pamagsimbang bengi, potang 9 p.m., ing kikatang panyagana.
buri ko lang pong pasalamatan ding sinimba. Buri ko pong nga balo gini, ditang may ka 9 days kompleto, perfect attendance. Pagkita sinamuaring gamat yun, ating kong computer, kaya bilangan na kayo. Tut, 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 tas yung gamat yun. Ikaw marin eh. Tut, 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 292 kayo. Ay, pagpanta na mo, rening make-up, perfect attendance. Salamat. Then inquire, ay ilamanal do. Huling makasign la po rin. Po. At dito na mo ang mga may ka-anam o 7, 6 or 7 days, pakita siya rin gamat ya. Tut, 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 tut. Marinela. Tas siya rin gamat eh. Ikaw marine. Tut, tut. Pasibayo. Magkaipin ka na akong computer. Tut, 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 tut. 91. 91 kayo. Palapuntahan pa sa bayan, Rene. Batang may gigising, bala mo, nakatamo, matutod tama, Oretang niya pa, di natang. Last day, may katagal tamo. Tut, 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 tut. Apat lang. Tutuya po ito. Salamat. Salamat. Tingapat ang inipa mo. Welcome kamungan. At the same time pa, salamatan takungan, ing may kapanyad sa tamo. Po. Thank you for all those who attended our 9-day simbang gabi. 9-day masses. Siyempre, uling last day, atong bagay buli kong payabot kay katamo. Muna, yapining kay katamong panyara. Nung makanano yung kay katang panyara, direntang kabaldugan, ating pamuklat, ating panyara. Secondly, about king kay katamong gospel. The gospel is about the Benedictus of Zechariah. If Mary had her Magnificat, is a song of praise also, like Zechariah had this song of praise also, song of thanksgiving, is what we call Benedictus. Benedictus means Bene is good, Dictus is word, good word. That is thanksgiving. When you thank others, you appreciate them, you give our gratitude to them, to those who have given us many gifts. O ito po, deng buri king daki kayo. Mumuna po tungkol king pamanyara. Manyarata mo king katang simbambengi. Yung katang pamanyara, when we close this celebration, there are who are so happy and also who are sorrowful. Ating masaya, ating malungkot king panyara. Ating malungkot, ama nakita kong magtindang pandesal kita, pong putulason. Detang magtinda, ang pong nengkay, deng katagakabalan detang kalang tamalis. O, siyempre, po makapagtinda kanyan, o, kikatamo, malaga dahil makabisita lang. Ama kayo mo naman, ating pong malungkot, balang kay ba't na po ng misa, ating tamong pakawasa kining kumbento. Salamat ka ratang sponsors, kaya i-announce, uling po tala pupuganda ako. O po tala pupuganda. Deng mag-serve, ting magsadya ka rin. Tinang sasabi, lulungkot lang ka, uling mawala na kanyan. Itang kay katang pakape, ang pong ditang magpagalmusal, king kay katang kumbento. Makaya mo naman, lalong-lalo na tayo si Simbang Benge, 7 p.m., ditang midyowa si Simbala, holding hands la po. Wow. Potang Simbalang Bengi, holding hands la po. Akit din crush da. Kakayabi rin karilang lab. Oren, lulungkot lang. Maka mo naman iyamong, malagad nila kanya nakakit din ng dakalatao. Ding 7 p.m. ilang marakal. O din 4 p.m. medyo mabayit yung bagyayan. Yung kay katang pamanyimba. Pero salamat kay kayo. Po. Lumungkot tamo, uling itang dati itang gagawan, pantunan tamo. Yak po, gyang parminggo pa kanyan, pwedik po. Gyang simbambenge, gyang parminggo pa. Oneng, siyempre, ting panyaran. Atin mo namang tumula, king kay katang panyaran. Dietang mapuputod-tudtud. Ikay po, kay migising tamo. 5:30 o 5 a.m., 6. Ngayon simbambeng, 3 a.m. O bukas, pwede na kong migising. Gyang bayo alas 6, makanya, po, detang bisa ko mang kumaba pa. Ating tumula,
Dietang makapanalbe karetang susubaybad ang teleserye. Kumanalbe teleserye ne po. Lalo rin Pilipino. Sorry to tell you, Denny. Pero rengalwa, okay mo, dietang susubaybayin da, subaybayin nyo ng pasibay kanyan. Ang puya mong, mayari ng pagalat, puyat na, tumula ko naman. Ngayon, makananing manyara. How do we close? Kingkekatamong kapag masasyan. Siyempre, kalupa na pong Zacarias, kalupa ng Zacarias, manyarata mong masaya, papuri, matula, magkantang. Kasi, punta ka ng manyara ka, makananing manyara, depende nung naning sasara. Ne? Nung pasbulya ka ning sasara, bagya-bagya. Lalo na, ating daratang magpamasko, at yung kakililiawang, o kaya lele pasbol, akagit mo, daratang larening magpamasko. Bisasara yung pasbol, ay, makanita style pala. Ne? Nung awang yakaling sasara, pakakalali. Nung libruya yung sasara, bigla. Nung kwenta yung sasara, pabagsak. Depende. Pero kaya katamo, kaniting simbambengi, manyarata mong mipnong masaya, mipnong kapurian, matula, magkantang. At the same time, pasalamat. Kapasalamatan ing babieta mo, kareng kaya katamong kapatad. Luwen niyo po, baliyo, kaya katamong Pilipino, ampong kaya katang kapampangan. Ni kaya pansinan ko, bala mo wala na kaya katang vocabulary nga manong salamat. Bala mo ang nakasakit kaya katamo ing pasalamat. Uling, number one, ni kaya masakit ang mag-appreciate. Wari, ne? It is so hard to thank others because sometimes we don't appreciate or we don't even see what others are giving to us, ne? If they are grace or what. Tama na kakitini bilang grasya. Ating pong metong kwento, ating ko anong metong misa na anak, paulila king karen pamilya, kalupanan yan, magpasko, king Pierre, malapit king dalampasigan, o malapit na mo rin anak, excited yung miuli kita karela, kita yung arap na ning barko, o may naabuya, malapit na mo mamalagwa, may naabuya, kaya ba tikid de, biyasa namang kawe bagya, o neng balade, makaibiyasang kawe, ining anak, ating metong lalaki, migday biyang, kaya ba't sagipane, pining anak kayan, sagipaning anak, sagip, kaya ba't binalik pantunan ni Imana, o rin ka mag-anak, no? Binalik kang Imana. Kaya ba kanita, linawin niya mo, ining lalaking may kasagip kaya. Manayero kong pasalamat ining lalaki, alaman at mekone. Kaya ba't baliyo, ining ima, tinyang pantunan, ining anak na, alaluretang kayang sapatos. Alayang sapatos, bagos makasapatos yung masanting, yung manabuya. O niyang sagipandane, alaro sapatos na. O pantunane kanyang tang lalaking may kasagip kaya. Pantunane, after 2 days, ikit ikit ang may kasagip king anako, nga nane, ay, ani kasayahin ng lalaki, yung bala na, pentunane para pasalamat. Iking anako, iking may kasagip kitang anako, 2 days ago, opo, nga na naman. Baliyo, bala na pasalamat. Yan na sinabi na ning babae, ima, ang talureta sapatos na ning anako. Ang toreta sapatos na ning anako. Nga na, Diyos ko, eman pe pasalamat. Pantunana labang tabalo po, gana, Pantunano pa rin sapatos ng masanting. Point of the story, ako pen, ang nakasakit pasalamat, ni kayo makapag-appreciate, o pantunan tamo itang ala. We miss the graces. We miss the blessing. Sometimes, we only look for what is missing. We not see what is the blessing. Itang blessing yung lawin mo. Si Map, may sagiping anak. May lumad. Kaya ba't sapatos lang mo? Giyasang may lubas siya. Giyasang may walang nga na ka. Importante mabiyaya. Ini nga na, kailangan biyasa tang pasalamat. O yun yung problema kay katamo. Nakatakasakit pasalamat, uli nga nakatakasakit mag-appreciate. At tatandaan niyo po kanita, may kakasebyan tamong sesela na kamo. Tauli na lareng sana all. Tauli na lareng pamor.
kanita ting minuna kay katang Kapampangan, sesela na kamo. Sesela na kamo at tatanda na nita, baybayat ang pari. Sesela na kamo, wala na kay katang Kapampangan, mitas standard. Direnda kang regalo, eka makapasalamat. Ay, recycled regalo yamo nga mo, ane? Eka mambiyasang pasalamat. Baling recycled gift, ni kay mi regalo kanyang kasalda kayo, linelemeta, tapin, binyeme, pasbay ka rin aliwa. O, ngeni mong recycled yamo. Kibat kanita, ngeni dinanda kang kalame. Hey, kalame, makatas sugar yan. Puta, mitas ko pa diabetes nga mo na naman, eh. Mitas ko sugar nga mo. Ala ka mong pasalamat. Dinanda kang chicharon, ay, makatas cholesterol. Dinanda kang chocolate, ay, makatagyawat yan. Dinanda kang imalan, ay, selin niya kinchanggi nga mo. Ala kang pasalamat. Meselan tanang meselan. Sesela na ka mo. Ala kang regalo. Si Map, dinanda kang regalo, ne? Agaga na karakang. O, yan yung problema kay katamo. Sakarias, king katang ebanghelyo, masaya yang pupuri king Dios. Ing pagsayana, uling dakalamisa ra kayo. Agyang dakalamisa ra kaya king kayang pamilya, pero ngeni mamuklat yang pasabayo. Ing mayayari pagumpisan niya. Nalarmisa ra kaya, matuwa na lang makidad. May nana lang, alalang anak, melakwan lang, karing kasabayan daw. Pero makanyan man, salamat ya o alayang tok ng pasalamat sa Karyas karing bage babiyanan ng Diyos karelang. Zacarias had his gratitude, always being thankful to the many graces that he received. Though, if you look at this, there are a lot of missing to his family. Pero yung malinyari, Zacarias praise the Lord. Makaya mo naman, ningkay etabiasang pasalamat nga ako pen uling bala mo dakali itang akakitang ala. Sayang pin o dengaliwa edakakit agyang ing maging grasya mugbuga grasya edakakit. Nano pa kasing panto ng tamo ngayon Pasko. Ita mong makapangantamo at beses patingapon. Balon nyo king Angeles ating metong alugal ka rin. At nabanggitan lagyo. Nepo maka-online tamo. Nung puntalan mula detang squatters, detang informal settlers ngara. Kailang ilog, lele ilog, baka niyan. Ni kaya daratang yung maragulad danom, idawan mila ko karin. Kaya di, ala naman tantong makanyan. Pero karalda po rin, mamangan, 3 times a day. At isita mo, makapangantang atlong beses pati ngapon. Dengaliwa, tuturan da na yung danop dam. Kaya katamo, manyamantang matutod, manyamantang mingising. Kangapon daw ini, every gising is a blessing nga na. Santing na itanay makarimayang. Every gising is a blessing. Pasalamat tamo. Ita mo nga kang kayabe. Maswerto na ka. Kiniting kumbalo, laing kayabe, magdili-dili yan. Maski nang malyari, tapat laki kay kang asawa. Din kay kang pamilya, din kay kang anak, kaya pasaway. Mo pasalamatan yan, kaluguran kong kapatado, teta makapagpasalamat, tapin, ningkayi, eta akakit na blessing yan. Yamong dewa galang, at yamong kapatad na magdialysis for 24 years, ne? For 24 years, magdialysis, Ryan. Ningkayi, pasyal na ka nung among kareng pisamban, mag-pilgrimage lang. Kaya beri imana. Puta ka nung mga dila, imana, yung maluwat mga di, kay ba't iyan niya kanong kasagling mga di, kay ba't ng mga di lumuwal ne. Yapong dewo, apan sinaita. At sinabi na kayong wali na, ot kalagwa mong mga di, eka manata mga di, nga na. Kay ba't pakibat na kanong Ryan. Kuya nga na, putang mga di ko, ala na akong dakal sa sabyan. Pasalamat kumo nga na. Kasi 1991 po magdialysis ne, hanggang kayag na na, magdialysis na may nga matinongan ka, no? Yung pangadi ko, pasalamat ko mo. Ita mong mabiye ko pa. Kung nasabihan ki nga po kinong nanano pa yung gawa na, para ka na ako. Suglong na namo ita. Balo mo kailangan ko. At mas balo mo pa ka na ako. Thanksgiving is his attitude. At yung metong writer, lagyan na po melody BT nga na. If gratitude is the only prayer that you have, it is enough. Potang lungob ka kayong pisamban,
agyang ememan balong igpami, o ba po Maria, ita mong biyasa kang pasalamat, sapat ni ita. Nga na pong melody biting. Gratitude unlocks the fullness of life. Ing kapasalamatan ang tinamong bubuklat, ing ganapabye. Kasi nga kupen, ita mong mabibiye ka, makasingap ka pangeni. King Pepa Banualos, luwalungog ko po kayong ospital, ay karakala, akayag na nung ate ko nga balo, ala na lo, August pa mo, mete na la. September, then kay kasi may kakaklase kami, potang mag-therapy. Ita mo, pasalamat ko, dasnan ko yung Christmas 2025, pati New Year 2026, ay, salamat, mabiye ka pang. Gratitude turns what we have into something enough and more, nga ng melody beating. Gagawa ng dakal, ing nanumang ditak. Agyang ditak mo yan nga, kupen, agyang mugmug mong grasya, mugmug mong material, o pamangan, nung yan, pakinabang nanta mo, maging dakal. Gratitude turns chaos into order. Ing kanong pamipasalamat, alila ng kaayusan, ing kaguluan. Gratitude turns meal into a feast. At mo po tang bengi, agyang ditak mo, ing kay katamong pisulu-suluan, piyesta. Nga kupen, minsan, piyesta people tamo itang Pilipino. Balang okasyon, gagawin tayong maragula evento, maragula kapag masusyan, lalong-lalo ng Pasko. Niya pinilate tayo pong 9 p.m. yung kay katang misa, banta malapitan na kitang alas 12. Gawin niya pong tradisyon ini. From now on, ikami gagawin miya. Niya balam din kapatid ko po tambengi din aluwa kay nila Noche Buena ka nun Burida kaya bera ko. Niyang 11th anniversary ko, panandaman ng magdili-dili ko, ding pamilya kaya bela, Kaya kayo man, sana ngayon mo ang Paskong mabuuta mo, ang katang tema ng Pasko, metong tang pamilya. During Christmas, we are one family. Sana panamdaman tamo yan. Mong ngayon Pasko, siyempre, karindatang pang panahon, pero this a good start. Yung Pasko, gagawa ng tuknangan ng dingbale. Gratitude turns a house into a home. A house is not a home. Nung alang pamikalugod. Ing bale, edipisyo. It's a home. Nyapin home. Kaya kapampangan tuknangan. Pituknangan niya, banta panamdaman tayong kapayapan. Tahanan sa Tagalog, ewari, And then, gratitude turns a stranger into a friend. Ing kanong pamipasalamat ng estranghero gagawa ng mikaluguran. Ay lalo na pa, ngeni. Neng biyasa tang pasalamat, awsa mo ka rin aliwa, kapatad. Ita mo nga metong tang pamilya, yang ita para pengari. Metong tamo igpa, ingigpa tang tsibanwang. Kutang, tuna mo kayo, naning pasalamatan niyo, harapan na daling aliwa, salamat kay kayo, Nang penandaman niyo, sana paratitang masaya kaniting Pasko. Isa Karyas, King Benedictus, ginawa yung listanin kayang kapasalamatan. Nganing Pasko, ita mo man, gawa tamong listahan kapasalamatan king Diyos. At kapamilatan na niti, sana sunyagya ka rin mabibiyaking karalunduman nga ng Sakarias. Banituntuno rin bitisam king dala ng kapayapan. Katataw yan, ding panalangin tam kambening pamilya, sidsad na katamo. Abi-abi maglakad tamo, excited, karumuting ginong, kapamilatan ng kekatang pamaglugod, abinyena mo nun kekatamo, mi patibayan. Kaniting panalangin, sana po manyarata mong bibdong kapasalamatan king Diyos. Ginoo, dakal pong salamat, inabayanan mo kami kareting simbang benging. Mi bait ka sana karing puso mi, ban makapaglakabekeng miyabiyabe miptong pag-asa, antimong anak mong mikakalugod. Pagkalbusay iti ang ganaking sunaging bayong banwa, at manggaman king alangangga. Amen. Amen. Talakad tapong eni at idwang king Diyos ng katang panalangin pangmalda. Kapatad, kabening kapasalamatan ng Sakarias, kita mo man kahit lang i-upset ng katang kapasalamatan king Gino, ngatang makibad. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban mabiyasa tamong mamatawad king metong at metong, bistaman may sugat tamo kapanandaman ampo may nasakit, manalangin tamo king Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban mabiyasa tamong lugod, bistaman piktak silang dakatamo ampon binaliwala,
manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban asundo tamo ing pamanyapat mayap, hanggang na yung panirandang nakatamo at aintindihan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban asundo tamo ing pamanyabi king katutuan, hanggang pikatulanda nakatamo at sa sakwil, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banting mayaw na biyak pakamalan tamo, milub na laking pangako ning alangangang kayarian, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Oig pa, tinubod mi ng anak mong bugtong ketiyato, tunay Diyos ang pon tunay tao. Pigaga na kaming maulamong regalo. Mipnong kapanaligan mi ng lalapit harapan mo reting pamangailangan mi. Tiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Haring bayumbay para papampam. Malalamatalan para papampam. Harap na dharana para papampam. Rapapampam, rapapampam. Aking parangal para papampam. Hamugaya. Ninyo Jesus para papampam. Aliw ka ko naman para papampam. Ala ko man lamang para papampam. Ay ang pagkika para papampam. Rapapampam, rapapampam. Paniktig na ka para papampam. King tambul ko. Tinanguya para papampam. Mariang Induna para papampam. Tambul tinikike para papampam. Pegasawas nerke para papampam. Rapapampam, rapapampam. Tinimaniak ako para papampam. King tambul ko. Manalangin kayo kapatad, banding kekatang daon, matanggapla, harapaning Diyos sa may payang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoo ing itang daon karinggamat mo, king ikapuri ang punay kaligaya ning lagyuna, king ikasapalata mo at ning mabilog ng banal na kapulungan. Manalangin ta mo, Ginoo, retingan niyang pangmikeka, matula mo sang tanggapan, banking pangmananggap karela, lubos ming alarina ning kekeng kasalanan, at panginturiran ming salabungan kambening malinis sa kapilubluban, ing maligayang panyatang ning anak mo.
Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginoman tabi ake kayo, At kaya ka antimurin, itasila ring pusoyo. makatas na laking ginu, Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ing pasalamatan na kang parati numan ka rin o Diyos ang maipaya at malugod. Inulad na rin sablang propeta yung kayang panyatang. Dila na ning dongbiren kayang sepupunan kambiring aling kasimparang lugod. Dinatangyang mo muna kay Juan Bautista. Ban ibulal net pakilala ka ring tao. Kingaman lugod na pigkaluban ang katang tula. Kabang pagsadyan ming pagmasusyan ng misteryo ng kayang pangabait. Ban kita king panyatang na, dasna na kayang maingat ang pangmanalangin. Kabang ding puso mi mangapnulang kapagmulalan at kapurian. Ulinita kambering sablang koro ring angeling banwa. Daralit ming kaya kang ligay ti kamingan. Ngaming magkanta. Kapining banaloy pay keng sibol ning sablang kabanalan. Ulinit a pagparalampumi. Kabanalan mo sa dating daon king kekang espiritu. Ban para ke kami maging katawan at daya nala ning ginam ng Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamilas at kamatayan. Kinuwaning tinape. Pe pasalamatan akat pinuri. Piraso net binyene keng disipulo nga na. Wananyiti kong anat kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para ke kayo.
At makanyan mo naman kay bating apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene karikeng disipulos ngana, kuananyiti kongan minum ko kaniti, tingkalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at tingalanganggang tipan, ami bobo, para kekay karinganggang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptanyiti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ning kasal pantayanan. Ni Kristo din tayo at datang yapa, King Virgen Maria, mi niya. Ni Kristo din tayo at datang yapa, Maranatha, Amen, datang na ka. Inyang ining gaganakan migpaing kamatayan at pangasubli ng miyaning anak mo, darami kay kiting tinapin ning biet kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalerian mo keng matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keka, at mapambaming pagamuwa mo, ikesanang may sulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan may igpaing sa iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban bigyan na sa aking lugod, kambe ng Leo 14 at kay kaming Papa, i-Florentina imkek na sa bispo ading sablang pari. Igpa, ganakan mo kasari at ganap tinipon kaniting kaurasan ni kamungang sinimba. Diatang mesambitla, karing kay kaming intensyones, panibala da karing kay kaming panalangin, ding masakit at miyaw na biye. Pakaluluan mo kengan. Gawin mo keng karapat dapat magkamit king biye lang angga, ban kambening nuwa na Virgen Maria duning Diyos. Kambenang San Jose malang esposo ating sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panawon. Apor yan at tapaligayan na kasana, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena at kaya, kagom ning Espiritong banal, sablang ligaya at dangal keka, o mayo pa yang igpa, ang gaking alanangga. Kapatad, mipdo, king kasalpantianan po ang lugod, manalangin tamo king igpatang at sa banwa. Amin at sa banwa, sambang ing lagyo, datang kay kami, pamag-ari mo, may pamintuan niya ilubo. Ketisuli, panibanwa, ketisuli, panibanwa. Kanan mi kingalpuan mo, emo kingalomeni, ipatawag mo sa lamigay ko, hindi mamamatawari, karing ikasal aking
Ikabos mo kami Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king saup ning kekang pakalulo, parati kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan. Kabampanay ming panyatang Yesu Kristo, kay kaming talapangabos. Ikaing kayarian, ikaing kayupayan, ikaing kaligayan. Ngeni kapilanhan, ngeni at king kapilanman. Maranatha, Amen. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi kaning kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunilawan ming kasalpantiyanan ning kay kang iglesia, pamayapan me at bilugan agpangking kaburian mo, igang mabibiyat maghari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo mantabe sang parati kay kayungan. At kaya ka antimurin, Pakit tapong ening misasan metong tangan king kapayapan. Kalugran kong kapatado ining ginutang Heso Kristo, ing Mesiyas adaratang bankap nuan tula at lugod, ding biye tamo. Mapalad tapo itam sa lalapit tatanggap, ampon sasal pantaya kaya. Ginoo, e kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miya mo yung mano mo, kumayap na ako.
Talakad tapo para king panalangin kay batning pamakinabang. O Diyos, higpami, paggalupusana kay kaming tinanggap king makapagmulala mong grasya, king pamakinabang, nung makananaming pagmulan king aloyti, ing kapag masusyan king pangabait ning anak mo. Makanyan mi naman sanang pangaintuniran, kamtan, mipnong tula, ing alanganga ng ablas. Itiadan mi kapamilataan ng Kristong Ginome. Amen. Panalangin ka ring pamilya, king panauning simbambengi at Pasko. O malugod a Diyos, kaniting banala panauning Pasko, adwan mi kaya ing bendisyonan mula ring sablang pamilya, manano na sanang ing panga makabuklat na pilubluban Maria, yang maging inspirasyon mi, ban ibili mi ing sablang kapanaligan kaya ka. Manano na sanang ing tetaga na pilubluban Jose, yang munye kapanatagan kaya kami, karing penandit ning kaligaligan at kaya lang kasiguradwan. Manano na sanang ing biyen ng Jesus, yang mananalangi karing sablang pamilya, kambening espiritu ning malasakit at lugod. Manano na sanang ing grasyang makapakilos king banala pamilya, lumualas siya, ban kaula na laring sablang pamilya, ipanalangin mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. O banala pamilya ning Nazaret, Pisan medongan mo ring pamilyami. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Lukluk kay po sa guli. Tintang makuya da ritual ning kekatang pamupos ning Adbiento. Akakityo ng ating pagumpisa, ating pamupos, ng ating pamuklat, ating panyara. Pagumpisan tayo, kaniting korona ning Adbiento, ing pangasindida, tunggal-tunggal din ing apat na kandila. Nung ating pong lighting of the Olympic cauldron, atin mo namang extinguishing of the Olympic cauldron, patdan la po rening kandila. Kaya rin na po ni Ding Adbiento, kana kuya mo po inihine po, ayisip kaya mo. At nang mag-birthday, kutnanda kayo. Ing mag-birthday, ing emphasis, aluang mo itang sinyan ding kandila, itang i-blow ding candle. Ing emphasis, bala mo tsukitang patdandoreng kandila. Bakit? A new life, a new opportunity is beginning, At the same time, exercise ka king baga na ning anak kita. Wari nung 5th birthday na 5 lang kandila. Nung apulo lang kandila. Exercise ka king baga na. Hindi kayo nung magkasakit, yaburin sabihin may naipakanita. Pamupos na nitin kay katang Adbiento. Sanita mo man daragul tamo. Lalakas tamo baga. Sisikan ta sa pantayanan ang pong lugod. Nya lumapit na lari at ang apat ang mamatda kaninin, Mamilang kong 3, agnanagnan kayo. Nung ating panyara, ating pamupos, nung ating pamagumpisa, ating pamupos. Magwista mo ka nun. Kita mo nga. Ready? 1, 2, 3. Palakpakan tala po rin kay katanganak. Payaring Adbiento, magumpising Pasko, kaniting oras sa iti, potang bengi, ing kay katamong misang panyagana, king kapaskuan, alas 9 po ning bengi. Migsadyata pong special liturgy, pambiraya po yung kay katamong misa, Tinya pong layunan, makapalub na kayong misa, basta mag-umpisa, makapalub na itang pamaglayunan ng Mariang pong Jose. Kay ba't pinikwanan mag-practice la, rening yot, nga ni Papa, salamat ka rin, at king karilang sipagan, Yapin, kaya betala po rin si Simbambengi, ano karakaldeta, niya po tambengi, siguro siksikan. Medyo malisangan sa bengi, magdala kong battery, electric fan, battery, kay kayo, At sanapin, kaya berakay po, kay kabanan ni kay katang kapag masusyan. Siyempre, kapaskuan natin muring misa, alas 7 po. Marano niya, alas 7 po, alas 8, itang misang bukas. Banta rin yung makpaganing aginaldo, makpamas kumaranon la. Tanamang mga po, late yung bagya nga po pen, alas 9. Bantay makabay ang pamaninay mo keng 12 p.m. Miyabiyabi mo at misulo-sulo bilang meto nga pamilya. Talakad ta na po ngeni para king tauling bendisyon. Ing ginoman tabi ake kayo, at kaya ka antimurin. ito kuyo ring buntok yu king masusing bendisyon. Ing Diyos igpa amigla lang kay katamo, para tinosang patnubayan ning daklat ning bieta mo. Amen. Ing Diyos anak, parati nakatasan ng kakabos king kay katang biye.
Amen. Ating Diyos, Banal na Espiritu, king sala, ning kaing inspirasyon, parati ng patadagan, ning bieta mo. Amen. Benisnan ako ang may payang Diyos, ning igpa, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw may ataking kapayapan, masyang salubong, king panyatang naning Ginoo, king bietang. Salamat, King Diyos. Good morning to everybody. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one. New Year starts, and may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger